kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kitaam no asino ti lumabas, nanang. Na, ninemya akaaruba tayo may. Asino nga ijay kaduan na. Kasla ni Artemio may akalugaran tayo. Isong agpayso, nanang. Kitaam ani sweet da magmagna. Nagalas akit kitaan. Ay, amangan mo't no at da relasyon dagiti dua. Siguro sayang mat ni Artemio. Ay, uy nga raw. Sayang ti kinagwapo na. No day taan nimya pa ilang may ti asawaan na. No katawunak laang ni Artemio, nanang. 25 na laang dayta. Ni Nimya, 35 nan samot. Ay dawaw, pagsarsaritaan nyo manain ti karno patayaw. Apay ka di aya, imatalmanan tadila yung agina. Ay, agsarteng ka man no awan na saya at nga ibagam si ka, Ronald. Ha? Ay, man nakibiyang ka lakayan. Julia, adaman masaludsod ko kaan ka. Anya te saludsudeng, Flora. Dan sa relasyon da Nemya kun Artemyaw. Na, saludsudeng pailang mo't kumadlaw mo't. Ay, malas mo ni Artemyo ano kasta. Malas. Kasano mo ana ibagam amalas? Sayang ti kinagwapo na. Ay, narigal lang amin ti agsasaukay. Day tala ang ti ibagam. Wine. Kaya kula maamuan ti pudnaw. Tamakit kita mi ngamin sweet da. Sweet ngamin ni Artemio iti anak ko. Awanan ti makunak, takas la prinsesa meten ni Nimiano kwa. Aya. Kuwan, adu nga ro ti umapal keng kwa na. Ubing ngamin day tanubyo na. Anya. Anya ti sinaludsod ti kaaruba ken kaitay, nanang. Asino akaaruba ni Mia anak ko? Ni bakit Flora Day ka day. Sinaludsod na no adda ka no ti relasyon nyo kini Artemio. Ta nakita da aswit kayaw. Anya ko man ti parikot dita. Kat nobyok mo't ni Artemio, nanang. Diyak man amo kadagita akaruba, anak ko. Adala ang nakita da, gimatul man ti dila da, nanang. Karkarwag tupay, nanang. Inton lumabas kami iti paraangan da. Agpaubaak man kani Artemio. Awan sigurado nga agsakit ti matada. Sapay awan ti agas ti sakit akasta. Confirm, Lucy, adakaw. Ay nawaw, talagang ada ti relasyon da, nanang? Wine! Ay awanan, sayang ti kinagwapo ni Artemio. Naku nampay anak ko. Noan niya mo nga taati nagustuhan na iti karuba tayo. Saan mo napintas day taan ni Miyaka? Amangan mo, no adatiin pa inom ni Nimiakin ko na. Dada na. Huwaan niya. Hamangan mo no ada inaramid na. Iso ang nagustuhan ni Artemio. Kasla imposible mo ngamin no makurso na daan ni Artemio tikas kininimya. Itikas jay akinagwapo na. Na. Huwag ngagpaysawan niya. Wan!
Ada siguro nagpatulungan na dita. Ay nawaw, kas lamang asar dagita at tao. Anya man ay ti pagpupudutan ti ulam, Flora, baka... Ha? Makapaasar mo dagita akaro ba? Kita kay naka-holding hands daman ay namagmag na. Apay, umapal ka. Ibagam ano kayat mo nga ag-holding stomach. Ha? Saray! Damag ko kaada ti relasyon dagita lakay. Di ka mas daaw. Ay, dawaw. Mas daaw. Anya kumangay ti pakas daawa. Di ka mas daaw no adnya tinagustuhan ni Artemiaw iti dayjay anemia. Wiyag da dayta. Anya kumatibibiyang kao. Amaw lakay. Tiatap meken ni Lucy nga anak ta. Ket amangan no adda ti impainom ni Nemia pagpaamaw. Di man lang mapampanunot mo ditan. Ay, kasla imposible mo nga main lakay. Nagalasto pa ya kita ay no kasta nga kuy-kuyog da. Ha? Pangasim man tagtal na ka, Flora. Na, No nagatal tadilam, kudkudam. Sana data biyag ti pada mataaw ti sang kaistoryam. Si kamat gayam ti masapat ko dito'y dalan, Artemio. Ada ka di ibagam, Lucy? Awan mat kiti. Mas daawak laeng no anya tinagustuam iti dayjay anemia. Ha? Ay, napintas kan nasingpot ni Nemia. Kan nagagitpay. Sanga pulo atawan tinagbaetan ti edad yo. Apay, di mo kaya tay ubing ngam iti sika. Wenno saan, tay katawenam. Manulang mat sa nga pulo atawan. Sigurado ka kadi? Di mo kaya tay sexy kan napimpintas ngam ni Nemia? Ni Nemia lang ti kaseksyan kan kapintasan na babae iti imatang ko, Lucy. Anya? Sabali ti ipikto ti agas kin Artemio nanang. ay nawaw. Apay kaday anak ko. Nasabat ko di tadalan itay. O kahit anya ngay tinagsaritaan niyo. Sinaludsod ko no di na kaya tay katawanan na. Tay sikse kan napimpintas ngam ni Nemia. Kahit anya nga tiinsumpat na kin kanakaw. Ni Nemia laang kano ti kasiksyan kan kapipintasan iti imatang nananang. Ay! Ayun na yun, aya. May katawa kayo na. Kano na pimpintas kung sexy ka ngam iti dayjay anemia anak ko. Ano, nanang? Kawain! Ay, tumakder ka. Tagsarming ka anak ko. Saan ang mailibak day takin ka anak ko? Adaman kayat ko amamuan? Oh, anya day ta, Lucy? Anya ti impainom mo kin ni Artemio? Anya? Anya ti impainom mo kin ko anak kunak. Amang ano epektive mat iti lalaki a type ko. Ay, nawaw. Kasla, adda kayat mo asawa na. Agsalsalud-sudak lang mat. No adda Tapno ibagakin ka, Lucy. Awan tiin painom ko kini Artemio. Saan ko akasapulan dagita? Tapno ayaten nak tinobyok. No di ka kat agraraman Naa? Siya pa'y di agraraman nita? Agraraman ka makaasawa iti ubingam iti sika? Lucy, saan akin na agraraman ti kasjay? Dayjay ti kunada agasat. Oh, apay ka di na pudot ti daram kanyak. Wenno, kursunada mo't ni Artemio anobyok. Iso akasta ka. Agpudno ka man si Kalusay. Ay nawaw, anya ti ipudnok tatang? Kursunadam ka ni dayjay Artemiaw. Ni tatang mat. Anya akursunada alawlawatan nyo dita? Apay nga raw na pagpupudutan yung agina ni Nemia. Saan akas kini Artemio ti type ko anya? Anya nga rin ti motibo yung itiinam. Iti kasta nga aramidon yaw.
Ibagbaga mi laang mat ati opinyon mi tatang. Nagalas nga min akit kitaan no kasta nga agkuykuyog da. No di kat agraraman day ta anemya ah. Dahita nga ugali yung agina tinagalas. Ay nawaw. Kaya't kung ngay kalaysan ni Nemya, Auntie Julia. Anyat ko nam Artemio. Kaya't kung agkalaysa kami iti anak yo, Auntie. Sapay lang ko mata umanugot kayo. Ay nawaw. Agpanunot ka pa'y anaimbag na kong. Sigurado akong kanina Nemya, Auntie. Pag panunutam iti maminribaw, tanarigat ti agbabawi iti udina. Ni Nemya talaga ti kayat ko, Auntie. Ay ada kang kadayta ah. Da kayo kinimya ti agsarita. No maipapan iti dayta abanag, da kayo ti agdesisyon. Jak kayat ti makibiyang, nang runa pa'y kat adda kayo meten iti husto nga edad. Agyaman ako na yan, Auntie. Ti kanyak laeng kat agpanunot kayo ang naimbag, sakbay nga agdesisyon kayo. Kaya't kung agkalaysatan Nemya. Anya? Ipanagnag ko apod no ti marikriknak apanagayat para kin ka. Ay nawaw. Ang mga no, adaman ti maibaga dagiti nagatul ti dila na dita. Anya ko matibibiyang dangay. Ibagadan tumanen, nga dati impainom ko ken kanikwa. Di mon panunutin ti bagada. Apal dalang na ita. Hanggang sigurado ka kadikan niya, Artemio. Amangan mo't no agbabawi kanto. Ay nawaw, sigurado akon kin ka. Ibagak ka di nga agkalaysatan o sana ka sigurado. Sigurado nga adun tumanen ti sauda. Nukas ti kayat mo mapasamak. Umanugutak. Saan tamot ket di abasol ah. No adda ti maustel iti nalabos at kinaapal na dita. At damat ng kadakwada, na ipalubos da ang maustel da itinalabos sa kinaapal da. Anum tabuneng mo, Ronald. Tumulong ang mangayaw bakay. Ijay. Agkalay sa kanaw Nemya kan Artemio entun umay abulan. Ay nawaw. Asino may tinakadamagam iti dayta? Ni Artemio amismo tinangin baga kanya. Hay, piman-mate nga Artemio. Na, bagay damot piman. Talaga at tirador mo, ti ubing dayta anemya. Kontrol mamad tangiwat mau. Nun agatil tadilam, kudkudam, kunak manayin. Sana day tan lablep ti karuba ti pakibibiyangam. Ni tatang nanang, sa di naman ang tinapanan na. Tumulong ka na ang mga ayaw. Ijay, Agkasar ka no magaya man dan Nemya ken Artemio. ay nawaw. Pudno, nanang? Ayunay kan, pudno ah. Mangayo da nga rudain. Talaga anapiksa ti kararag ni Nemya, nanang. Uwid nga raw. Ha? Aga, sumantakas tao na iti panangipatagjay baroken ko ana. Oray sa nga pulo at tawanan ti nagbautan ti idadda. Prayer reveal man, Nemya. Prayer reveal? Anya ti inkararag mo, apay akas taunay ti panagayat ni Artemio keng ka. Mangrugi ka man ako nakon, Lucy. Ay, kaasi mo ni Artemio. Kasano ko mga agbalin akaasi jay tao? Kat as-asi kaswak mo't anaimbag. Saan ang maibagay ni Artemio ken ka anya? Asino ka kumamot amang ibaga iti kasta kanyak? Kunamlan asino ka mo ta napintas, Lucy? No, syakti si ka. Nagsapol kalat ako maiti kataunam, tapno saan ang nagalas akit kitaan. Siyak man nga minong tinakitam kan. Bayam, tainto nagkasar kami para manan ka iti karne. Amangan no day tamot ti agas tinagatul adilam. Ditakan! Ha! Manaktak ka laeng. Kasar da Artemio kan Nemya ita. Saan kayo amapaan? 5 ababoy kan o ti partyenda. Ay nawaw! Nagadaon!
May mayat mutlaang no saan kayo namapan. Nakababain mo ka na kitag kasar. Nang runa pa'y kat inuy-uyaw yu iday ti kalabas. Asinaw tinangibaga saan kami amapan? Mapan kami Ngam, inton madamdama pa'y laang. Nasapa pa'y mag. Anya, Siyempre, karni daytan lakay. ay nawaw. Ay unay kan lusay. Nakabaybayag ka ba? Mabiit laangan daytoy nanang. Ag lipstick laang da tao tapno na pintasak mat ijay Ay agawa am atanay, agalas dusain. Sigurado agiwaras dan itimakan. Alawo na nanang umayon. Ay agawa am ko na, tapno umuna ta itipila. Narigat nga ta ti maibusan, ha? 5 ababoy kanumat ti pinartida. Unang adumo nga rod ti bisita da. Sagaysay nanang. Ag sagaysay kayo pa'y mat Ay bayabon ta, sagay-sagay-say dita. Jay karni lauday dusay, sayang dagi jay. Aw, gaya. Ay, nayunak ti silupain, tanayunan ta ti makan nga alaan ta. Kita no asino ti imunay ti pila bakit? Ay nawaw, dagiti aginaan naggatul ti dila nalakay. Makitam day ta. Nagadwa sa uda ini. Saan ta kano abagay? Nagalas kano nagkuykuyog ta. Ngamne, isuda mo ti imo na ang nagpilay ti makan ngayon sa gana ta. Bayamon lakay, tapno maramanan damot Bareng day ta akar ni ti agas ti naggatul adila da. Sa bagay. Tapno maagasan na itadila na. Ay nawaw. Agasam man na itabakay. Apay ka day lakay. Agasam ta saglilima plato yaw kan lusay. Kay, anya ko matidakes na. Makan nga raw. Tapno adda ti reserba para inton bigat tatang. Da kayo kit dimot. Ay, pakpakawan. Ay, awanan ti adwa sao, si ka, Ronald. Nagpila ka ki di mait. Mangala ka mo't iti 5 aplataw. Tapno ada ti sidaam akarne intong bigat. Para laeng kada kami kun ni Lucy ti makan ngay nalame, Kanya-kanya mo to na. Ay, una yan bakay. Andyan tulangan, ti panunutan na itinagkasar nga inuy-uyaw-yaw. Awanin katawaan na kayaw. Iti anya kumagapaw, ha? Una, ta inuy-uyaw-yaw ida. Sa ita, ta nagkasarda. Saglilima plato ti makan, tinalayaw. Ay, nakababain ti kasta makay. Ipadlaw yung may rawot kayo iti karnay. Nalpasan day jay tatang. Isubliyo pa'y laang amin. Uray pa'y, nakababain lata. Nakababain ti kasta nga aramid yung agina. Ang malay. Kaninyo na kita karnay. Ang mga nuday tati makaagas itinagatil adil-dilayaw. Tapno agtal na kayaw. Datamot ton ti pagsasaritaan dagiti maritis nanang. Win nga raw, rawot ta ka naw iti karne. Nagadupay ti ibagbagada nanang. Nalaing takano nga agwiyaw. Ngumno karni ti saritaan kat alistuta. Nadamag da siguro dagiti insawsawang taa kada nimyaken artimyaw iday. Nakababaintan dito'y nanang. Ay, wag. Talaga nakababain kayaw. Da kayaw nga agina ti starring iti tersina. Da kayaw ti topic da. Makita yun na ita. Bagi yumitlaang timbabain yaw. Ay nawaw! Tanangam ti panagsasaom. Taamangan no agbalataktoken ka dagiti dakes asaom. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.